Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Falah University ke berjengai 100 kilometer na Delhi, Kadei ke Jaka pedeng badan ke Ïasylla ban Pynbthei bom ha Delhi, ke belajar ke jepau terik mentah ubnai. Ha ke jing toket halor ke ni ke jingja Pynbthei bom ha Jan Radford New Delhi, ki pulit ke la subajur ye ki Ngut ki Doktor ki batrei ha ke Skulbah ki badan Kadei ber ke kenhun ne no Jaish-e Muhammad. Hindi kinong peniat jong di ke Skulbah ke kendit hadian belatip di ke jingdon ke kam Ïasylla ke Skulbah. Dak bepin pau bakimdon jingtep di ke jingtmu ki ki Doktor. Ke jingja Pynbthei bom hajan Radford New Delhi lingba ke kali I-20. Kalapin ki wen ni kari India berok ke wei hak bakila don haduk khat lai ngut ki balayap ba de ki pau ngut ki la minsau. Ki pulit ki lapet benya lingba ki kor CCTV hak balui i u Doktor Umar Muhammad ubanya ke kali Pynbthei bat kila pentik naru lingba ke DNA test bau dei utei u Doktor ubasyong ketika kali. Ki pulit mentah ki dong toket di ki laingut ki weipat ki Doktor kata u Doktor Muzamil Shakil u Doktor Adil Rathar bat ke Doktor Syahid Said. Katkum ke khubor na ke NDTV le yetho bagi jing plan ni jing Ïasylla ba Pynbthei bom ha Delhi le pendong hak di ke Jaka puli. Laong bagi ni ki Doktor ki le lum pisa ban kot hadu arpolak tingka. Kenang bikin lak bande ki kampentrium dak ba Pynbthei bom hagi babun tadi ki Jaka ha Delhi. Ki tolong kubor ki yethuru bakaladon ke jing temu ban Pynbthei bom ha Delhi hagi hadir tarik unok pra ke badai ke sengi bah usnam sejak nais pa kenai poa lapen pra ya ke Babri Mos ha Ayodhya. Ya ke pisa baru bagi lalum la IT ha Dr. Umar baun bu bat hadian kila sedang ban thiet 800 kuintal ki dawai NPK na ke yo ha gurugram nu bat na ki weipat ki Jaka ban shna ya ki bom. U Dr. Umar bat ki weipat ki badan bentalang ki juy kendu ha kamera ke bakhat nyo bat khat lai ha ke Skulbah ban ya keren ni ke jing temu jongki. Ka kamera bakhat lai ke de ke basa u Dr. Muzamil ha ke baki pulit ha ke jing let kendra ki lalap ki tiar shna bom bat yu pen drive ringkat atri ki kot balatho de ki kot kenang ban buri ya ke jingmut ke balalap ru badan ke kentien batho operation.